Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngomukele kwesimanje sekulithela zonke abeyifika ngaso isikhathi ungizwe mchunu ke usekhwele wadilika kulona ke iqembu le-IFP washiya nangalazi kubona ke abalandeli balo ke abayo ke i-IFP mbukeli uthi ke abalandeli bayo ke i-IFP bafuna ke ukumthuma ke uPhuthu kade ngaphambilini sekuvele ukuthi ke kade ke ehlaseliwe yena ke ungizwe uMacengwane uthi olwakhe uPhuthu liyaguqoza ukukhuluma nje. Ngaphandle ukuthi ngumoshela isikhathi mbukeli nansi ke ivideo yakhe ke ungizwe umfoko wamchunu ke echaza kabanzi ngalo ke lolu daba lwakhe ke nayo ke i-IFP ukuthi ke yini ke abayibangayo mbukeli bese uya lapha na ke comment section sizovula lakho ukuthi wena ngabe ke uthini. Siyabonga. Uthaba uPhuthu ngibulawe mina ngidle uPhuthu mina luyagoqoza kumanje lapho uPhuthu kujabule wonke amalungu enkatha nabakade labagcina nenkatha kade yayigcina neqala ngiyibona na uthi ibhisi impela nje kufunana nongiso kodwa iqiniso limile ukuthi cha mina ngiyithanda inkatha ngakhula ngayo ngafundiswa yona esikoleni ukuthi ubotho namakhasi ngafundiswa ngithi mina inkatha njoba ingisabisa nje iphuma umkhankaso abantu abagqoke izikipa zenkatha abadayisa izikipa zenkatha nondindo abangithuka usuku nemini kuma social media abaphenduli iprinciple. What kind of politics that do you have as a IFP ukuthi nepolitiki yesibhamu nepolitiki yokubulala iyona politiki nayo imandate yenu ithini constitution yenkatha njengoba umuntu olophinda ngeke lokho ahamba ngaze kube khona conference ekatheni Tati